Mie instan dijadikan mie goreng. Can ayapan di alam dunia mie instan dijadikan mie goreng. Ini sebuah penemuan yang luar biasa, amazing, spektakuler, luar biasa, bombastis, dahsyat abad ini. Doakeun ti sadayananya mugia viral. Iya yang mie instan dijadikan mie goreng. Mie instan dijadikan mie goreng. Yo. Guys. Iya hasilnya guys. Iya karedok. Tingali karedok bisa likat gitu kopinya karedokna. Iya asin selar. Tak yang tadi diceritakan, iya teh mie instan dijadikan mie goreng. Make tomat guys, make bawang. Ulah hilap itu kerupuk koneng lah guys. Nah iya buatan aodoy guys. Iya teh. Wah insya Allah lamun iya muka rumah makan dijamin payu guysnya. Rasana mangaraoskeun wae mangaraoskeun. Suarumping kadarieu guys, 3 macam ieu teh. Karedok, asin selar, nu ieu mie instan dijadikan mie goreng. Sungguh sebuah kompilasi yang sangat luar biasa sekali. Pokoknya mengeunah ke bina-bina tah.